Da, nakalian juga jong meli jong bola ikon spesi. Scam hawat jungi dan lang bagini ki parlo jungi sangut. Ang sangut nakalian jungi ki meli ki tiga beli. Mata kasing nakalian jungi sangut ki beli ngida bu ya kasi resign. So speaker kalong naka party ke pengi pat. Teka buat mata kasing la resign. Pat mata kasing hi nakalian jungi kalong ba serung no mata syaka United Democratic Party. Dengan scam nakaliang jong ka jingrung ko jongi mata syaka UDP. Scam kadang ay kadang apa selanjutnya mata kadang ya ke parti UDP. Mata ke belum mata UDP kadang nyau panisan kadang kadar. Dengan scam nakaliang jongi kadang ba interest mo niya kadang kadang life way. Dengan umut UDP will lead the government in this year 2023 after the declaration of the result. Kapan nak kena jing sa lead nong ya ka sarkar. Dia ka jing kali bumi menta kalong naib ni magic number ka kanda. Dia kan ngoi fi kalong nak kena jing all out will make sure that all 12 will win. In addition kalong ki kanda ro kalong we have make amendment in trash tam. Kalong party kalong ban dikinas ka kanda ngin yo kalong life way. Dia nak kena jing kalong ba ang dia bandit ke sarkar. Dengan seperti dah kajing John Juni nak yang jongki sangut islingan Malaysia ka UDP. Yang sekarang UDP kan yo por kanang fan. Ang juga por kalau yang paiba kalau bakin hai kalau saka UDP kemudian nak ya. Nagawi ke parti kalau ultimate government hak ni ka akan ti kementah. Commission kalau mission jong ka parti mata. Commission kalau for serving the state and also the I can see that we represented. Tiga long ba kasok nanti kajingla kan man. Jika jingla pi sutu bang jingla kan man nomor bangila experience ya ka sansdem kajing aka hak bedi bangin soka. De nakabata ka jonga sibet song takani nomor kapor ki pri kyong ba isok me pi don nomor soka. De sutu ko long sausdem na kalyang jonga. Isa magi parlok abedi pamaran bon. Nakaliang juga silang palin, nakaliang jungi kalong ba, ang idon kaliang sa Congress, idon siya kaliang sa Congress, dan ang daw idon siya kaliang opposition. Kadian ba nakaliang daw mukul ring kat berkaya grup juga karun kilami ng Congress, tingi sasan kalong nakaliang juga tila perharga gigi perfect nangi perfect. Ako tag interest yung ka, konsensi kalong ngilik ba kaban, ban I support. Kamut kalong ba nakaliang maptisok ni, ban idon ng kat punta baka decision making jong sarkar. They are not the part of decision making. Dia juga por ke mapisok miru dan adon lang sarkar ni kalong ingin ong dile jungi mata syaka berspesial sarkar kalong tang development juga constituency. Di kaiga badon ha kanika por manta na kaliang jong ki paiba jong jelahi pro kawai. Asal kerpat kalong ban ailat iga UDP. Bahkan peniat ya ke sarkar ha kanika timta. Pada community ko bang paiba jong jelahi pro kawai kumulong matamli jong hasil tiaw ko. Even in the Karils, I buy he quite along by I like MVP for the last 5 years. I love no. Yung mga UDP bahkan nilang sarkar. Dengan community wat hapeng sibol gijinga ke banda kaliang jongi gilai kendu agen ni kesan sedem. Kiba alapan ong babon issue babon gigi pagilaya ngilai persyang hi. Dengan community bahkan sarkar ke batmai community ke long ba. Inla kalong yung pan ay gajing syakri. Ito kung bolong mata ang isokman, utang sing resign. Pag scam na live people tip, sibit architect also notify yaga date of election. Sibit is notify na sibit lanungin long yaga election kalong nakabantajong ka, nakabantajong state jong. Take community baka election ka banda kaliya jong face kalong IT ba. Speaking community bagi pa kalong ba. Kin pek menurut kambiang menurut cepat nakabantajong ka. Ya kajelahi bro ko kung jiong hari ni stream nakadang jing kumni gambut na jing kung ai tama ice scheme niki scheme ke bangi ice ba kami ni important gulong pa personality but leadership quality ke jong tidak mar ka jibin long amili ka long ba kam ta medisi so komen pa kilaya so ha mar ba kum tu boros katung le i bi de fat ke na assembly ko skam pa EPP press experience ke long ba kendon jingla experience ko ba kapisahi kan ismi kapisah
kumalong tang so kan bumbalang pagba la so padang to ya apa dia buat pisah pisah kalong pisah kami pisah population kami important ke deka kadang ka personal ti jong brio pat kan ka personal relationship lang jong ani dit bagi baik kita mo don ani por mata Iba betul. kami dengan jikli bakli no perlok las mas ung banak lang jong ngaro nga kwa hilap no no bagi nagi pras kan long bakin kini hangga ka jikli bala bu nak lang jong magas dong to kami kan long ba nak lang pi nang sorka kami lang kan syai kan nak lang jong ngapros long pros ka tu saus nem tam nak lang dan opposition ati mula hadin bana yang jom kemukul gelemi dan yang jungi sangut nilai le chu nilai gelong tang man kersian ya ka NPP long ka NPP tang nak daw ko long bangin yo in kadam nam da roy ka pato ka panso city bro oi ito ya mataka alam dong naru mataka sini lebar kan ka city dengan isti juga ni mataro kan isti ngako sa ngako mata sa present UDP long benda kali aja kalau IT mata long mataka sini kalau join mata sa UDP option li temut mentakas sing dia sing bandak na juga ngandong option di bar UDP di bros kat tu bang penalih aja pi bilang bato UDP kita dalam sarkar lagi hang ni ngap stu ada jinga pia hang ni long banda tu suku long ba ko pilot banyak ke plane de nak liang UDP bandak yang jong magyu nak liang jong ka UDP to ketiga major alliance dan major partner ko dengan sarkar nak liang jong kingalas umar yang kiko pilot bersudan mentala episode ho ka syang barkat ho pilot nunya pilot tinggal ingin lah benda ada fact kalau basilong batang kata kalau bah bila teng kalau bah pada udah pada duna udah bakla pada udah menu oh pada bakla benda lepi bakla orang dia nak jong ingin kai ba ingin dengan ada sekai orang lepi benda yang dan pokok disin lepi mereka kai meng observe bila silong bah ngalong mikmat lah kamsem hak ni bentang lah ibang observe dan sekai ibang observe dan sekai kalau mak NDP kam ju respect jadi partner lah jong jadi angai lah jong lagi padok na jong. Ila daga jar kat baka NPP mata kan long respect mata lais lagi partner. Long in every issue dengan skema mata por long join responsibility kan. Pidin ta daw ko banda kan jong ka na kan jong UDP tan syai na yang NPP. Buon issue ko long ba. Teng ka UDP ka hap government against NPP balik ba they didn't take them into confidence. Depende ka por sport. Nakari na kaliang jong party na kadi menurutkan pa siya ba soka. Bang long ba ka sokar and that come take the partners into confidence da kadaw have to speak against them kaya pelong nga pa dem pelong nga ban join yung suya siya ka UDP itu tu kalau lagi orang ni pa kawin nga mix pat komulay konsensi ka pelong long berisan step but complex berhanteng is dia hanteng don pa kalong para kasi sudah sispa para kasi Tonang tanya, di kursi behek bah silak tam dengan seperti pop talking about population silak tam di nok dong tai. Mata di botas to siam si asi mata si seprasi sampo mata kalau sampun daja tam tak sa apply ngut kan poi mata sa sampo aja. Jadi bisa nang tai maka ta golong para along para kasi. Bar issue bede je pre nang tai babon nang tai para nang tai. Bon bilda NGOs bahkan minang tai. Jangan kalapit ba? Bede gelong nakabenta jong issue je pre. Yang ladon bakal don kongres anak kongres itu apa ngapain isu je beliau itu ke kongres ketika national party ini kalau dia thinking only for national interest not thinking about the indigenous interest ini faktik nak for national ani kepat nak kalau national maka kemudian bukan untuk indigenous itu pun isu ang kapikai isu kapikai je isu je ILP isu ILP apa mungkin yang jengin isu ILP ngapai kongres itu ada kongres ada satu pol dalam kongres ihadu katahi ngapegan na kaliang jolki ngapno na leader leader ketuk to mukul bagi leader kabunda kaliang jolki kalong pa adu kata betul from the heart bagi long bandang ni ban sokoman bangin demand is IP baju singa i kamdan na jolki mablay dia po kalong hapo parti jolki option di parti Indonesia kata belum gumi kami important ada kata ni bubun issue ke kongres ibong mga kani kalong tang ay nangaling juga kay ibang ng ang pisuko mata nangaling juga hingalang tangba masen palaw na batay ay what is the future of the Congress party in the state even the country as a whole tangba masen the baptist of me kalong to natin kamdon should Congress you have no right to speak anything about the Congress only the president of the Congress party can say what is the future of the party that have already been designed
in the coming days. Ati nom lam dong. Om de am not a person. Jadi om tar jar khat bepikiran kata ro along bid na juga. Menen na kanyang ba pala na ko ba kini I ledangi ong nakaliang kajungi hap suku ha kalong ba. Mau pala ong pin nakaliang mau pala ong bagi. Imedi tinggal ngamtip ngau kren o lakai imedi kalong nakaliang ju kalong ba. Kren ong kren ni lagi. Pada kita giwe kita giwa ki imedi kongres ben sywa kai. Mari imdan ka bor. Di belum matahi kalong mangingim don ka bor. Imdan ka bor nakaliang ju. Ebong mamsak dengan isem kren lejong bar kalau for many years Congress Party rule the state of Meghalaya. They have portion key by the port up long portion to give. So they mentioned the time long during the time of Jong kita give video the most corrupted. They mata pada dia mata bagi dia code. Dia kalau long ngam tu kan ini. Maka belum mata kalau si Congress tu mafi suku mata. Kalau tu Congress babun dia temukul. Dia bangi berkan dong. Tinggi gimana apa sarkar for the last 5 years. ba number ba number kuning Mata you take my words. Mata kasi ke dikapatrik jong jinuri akor pula. I'm very much confident. I will come back as an Emily Amulai. Jadi, isutu kalau gumlong mata, by bak jemulai ke di besar. Di isutu kalau mata hi, tapi asum seneng hi by bak hi isutu kalau dapat di pai siapa. Pai siapa di sok meni kau, bagi pai juga di pai rupa UDP. Jika ada bantit sungai ini kalau mata, kau kalau mata nyekan di syahi. Akawai, plus point juga kalau I'm a veteran politician. Second to that, pada advantage si jongan nomor borok langya kalong ya ke NPP. Borok ikwa ya ke UDP. Kamtam hapo khasi jentia ngano UDP de pilih kumno ru. Bila banikan kumno ru, ba wong dangla pada bagaban kaban yegi party dangla mata ke UDP. Dengan 100% you take my words the 18 January 2023, I will come back as an Emily of Mulai 100% without any doubt. Nobody can stop me to that I should come back. mula ka di ka pagsusig buwan pa Ako itu imene ko balong mata kalong bakit nga nakaliang cuma kalong ya sama in politics. Yang ngajuong bakit this is my profession. Kalau kita ngajuong kipriyo play legit nga balong syakri pa ba. Dan ngalong syakri pa ba duduk barang stang later ni ka feel ting stop ha ko balong mata la ngalong ngala study pa ya ke mentality psychology jong ki sa punda ajar tam ki borders jong ka bona latih psikologi ke mentality ke bagi pak mati. Dia hak cukup di kandungan juga ya ban job. Bagi pai ko mo mulai konsihi mentah. Langi hai mentah ya ki 18 years above from the reality is so long bata. Ka future jong mulai, ka future jong state dan bapti sa ko. Mabele is a leader. Jadi maybe sto ke mentah nakaliang joki ki menong mo pai mulai ka sim lupa kalong di bapti sa ko mi. Job siapa di sa ko mi damdan manaro mentah apa kayu. Damdan mentah berapa sarkar will be in the front share. So will be bagi bayi mentah sutu sebagai bagi the one sebagai kalau sedin di sutu apa katakan mereka lah sedikit dah lupa. Job is in the front share they will see but others will be the back benches. If you sutu on back benches mending IP buat assembly mau lai bon game ni tengok lah weekend game ni mak mai speaker semua bah. If you apa pai ba jong jelahi bro oi community pai ba jong mulai agak nang tristom hi ban job bang la i kalong ya kejege jong je pri hak ni sini mata paling ada pak berjob oi tu bagi isu ke bang i hai ni sini mata dok NPP kalong la si persang tak sebut bang kata drive from heart to heart jangan selesai. Kadang-kadang pelong ngabang dong kam ban job ban fight yang sini isu